omurikito Stephen Nyarike Embonde. Murikyo monene ase izara y'oburindi nigo ayenekire ogochakirwa kobwagachi bw'egetigie sanige ase gekagie kibere kirebosio. Okwana chingaki arotota emeroberio y'obwagachi nigayeneke buna abanyakonda beroberete ase ogochaka emirimo eyo. Nigo ayeneke buna nigo kerabe gekoera gose nigo kerabugorie abatiotereria chiribukomi ase kerasire okinia ebie wana boigo uchumi imeye kaunti ya Nyamira nagotomenye murikito Deborah Kerubo mwenesi. Omwagachi bw'egetigie chigosori gia sinage imeye kaunti ya Nyamira mbochakigwe imeye chikibere chigocha aya nigaererwa n'omurikyo monene bwe wizara y'oborendi Daktari Patrick Mariru magega yokorate nseme yo asegetie kikego chikoagachwa. Tutatengeneza stadium kubwa hapa Nyamira. Tukaongea na governor na ninashukuru masisi ambao wako hapa. Tukaongea na MP wenyu ambao ni rafiki yangu sana, anaitwa Nyamoko. Amesema niwasalimie. Umesalimia ikeranie chire cyo moraibwense Daktari William Ruto wokwagache getige chigosori imeye kaunti ya Nyamira imeyege kakemetie nyikianda. Project nyingi katika Kenya mzima za jeshi na jeshi. Yule ambaye anasimamia, ambaye anatusaidia technically kuorganize hizo vitu zote, huyu kijana yenu Brigadier Sokobe. Egetie kyonkenya kobogolia batiotererie chiribukomi chinchere isano na isato choko minyokera amonegeti gyokogosereria enkoyo. Daktari Mariru oyolenge nomorikyo monene bwe wizara yobochenu Daktari Ouma Olunga amonomo CEO National Syndemic Disease Control Council Daktari Bosire nigo baenekelia bamenyi borogongo rubuna moroberio yono ikeranie ase chingaki chibwenerete. Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu tungetaka kuanzisha hii stadium. Hii stadium ya watu 10,000, 10,000 seater stadium. Itakuwa stadium yenye hata matches ama michezo ya kimataifa inaweza fanywa hapa. Tutengeneze stadium hivi iwe haitakuwa ukikaa ndani haushikwi na jua, kwa sababu tutaweka canopy round hivi, tutaweka 10,000 viti 10,000 kwa hii uwanja, na itakuwa na pitch ya football na itakuwa na running track, yani mahali watu wa kukimbilia line 8. Kwa hivyo hata international competition inaweza fanywa hapa. Sasa ndio tumekuja hapa, lakini sasa tumekuja tukaambiwa kuna wananchi ambao wako katika nafasi hii ya stadium ya uwanja, na ndivyo CC na governor wameniambia, wameongea na hawa wananchi. Kuna maneno utaratibu wanaenda kumalizana na hawa na kolengana nere Bernard Maina bamenyi borogongoru nigo baganyete omoroberio ikirani be aliganetie gosirogo ikirani gwa komoroberio nigo erera buna serikali ye county nse yomo governor Amos Nyaribo nigo aliganetie kobwaterana na serikali ya Kenya koenekia buno bwagachi bwegetie kyo nkoera bole abo gokageire koimokie chinsemo chegosori na goncholeria ogokina gwa uchumi ya Nyamira. Hata leo tusingoje kesho. Nani anapinga? Hakuna anapinga. Koriboterigeta seni giensoko lietalianende bora mwenesi.